America since Joe Biden ki name ki rig dupachi Omicron la khate jo che gayon la gongo chewe yo che tha khare bebusu ju yen chi song yobre sabu binye khong ki ari wa chola rime to khare thobgyu tha tengön nang tu toi takji chegyu yo che saya ngap je tru yu sera na be thola thadun saya ngap je pharma rime to nan ju yen chi song yobre Terde ariwa mirere la toi takje ki yo che sum rime to thobgyu yen ba tha Choden gensun yu genki ariwa chola dawaji la daji tenge chegi. So the single most important thing. Neyam di kapsu kerangi keche shu che gobani ngungu kap gyab juti chayore. Kesi kerangi ngungu kap gyab mena ngungu kap gyab sake ariwa saya nige chutar gyabro. Kesi kerangi ngungu kap gyab sawa yena ariwa saya gejutar toshu partube kap teng sumbati gyabna sunjob yakshwe de topsibare. Omicron kyabane su Amerika da zamling kön yongla menkantu neba ngarta minjawa mangbucha yobare. Thoma neri de lo Africa ni nyeba tha gegap di chenri ba thowa shigi dawadir America ngune neyam chame sondo yuna so gegap gi sansam ge ne samlo tong ko gre chi son yobare Africa should receive vaccines. Africa mitsola ngungo kap top go gre gegap shen la ngungo kap top ge mangbu yobadar ngansur ya top go gre khai sena shenda da dawa ngansula neyam phoken mangbu yore ngansula shenda da dawa ne chap chimbu phoken yore toi jugu phone chonsong yobare tenje indu ngansur ngungo kap ngebar to top go gre ngansur gonko yobadar ngungo kap gi tungen top go gre choden si jugi gyabjo wa chö thona chungbatarna ngungo kap mitop gen gi chöla neri sabo nyenka chen ke ne pegi yorji juyu If it is managed in the United States and unmanaged, Kesi America nala neyamte chunzi che thubata zamling ki sakyun gyach ngapjula ngongo kha mathobe genki chunzi che metuna kerang ki neri sabo mangtu jowa thonjure neri sabo chizam mangtu jona tezam gi gökyap chewa tha sola nyenga chewa yore Tingsa America na toi nedu takche mishila chedu michila nedu goyo baden kusha barin zingyongki neyam kyaptan la shigde donglen chedan lho chawa gyunju phogyo What we've been working to implement is nganzo debe dawa thugring la mangshi dimbe thola yerge gi khomba poshin yu tensu cheda sinjing ki gewa thongmar shebe kabla thomra nangdu takshe chegyu yoche meba yangna kanchi le mebre tingsa takshe gi yoche naga guyore Kusha Biden zingyong ki dilor zambulling ki chedo ngungo kap terbum chik shendep nangyu kele na yobata since Biden ki jonden ki kap shendam ki kya ngungo kap ki shendep mangtu dong go ba gumana yobre Kadu neyam te zogu yoba ti thela member bangbe methun shebatar zamni chota changmar yobe mi changmar ngungo kap ki sumju thobju ni thiwati len yaksho de chag yobre